Tala Fou malisi ufunga le laumo malene tae o la solima o kitopa lua fe lua tolu. O lo tu mau pea i le 5.5 le pasene tulu i tupe alfal tupe fa leo peo na fa iloa le aso ana nafi. Ma o le ilo ilonga muli le alfal tupe le iyo o le fai ngā pālota. O le fa atolo i leo na fai alfai unga alfal tupe fa atau mau ai pea i le 5.5 pasene. O pasene e whaatou langa e whaltupe a lātou pasene tului. E to tele tangata New Zealand e o lātou whale, o lo o whaawau pia na whia ngai mani pasene tului te tele o lātou mau kesi, ma o lo o whaatasi marisi iti o le tau o tau mawha, whaape matau o isi vaenga mo mia, mo le tau singa o le ainga. E mo mia lava le National ma le Act le vaenga whaopwhaia le New Zealand First. E whawai se whai ngā malo e to saimale ungo se saili linga pito la tamai o le One News Variant Poll. O lo otu langa le pea le lango mo le National i le tolu ono pasene. Po le fast fulu ono no fua i le palemene peitai e lua na pa ua i le lango mo le Act tu la mai e ile se fulu po le se fulu tolu no fua. La te mo ina la le New Zealand First mana no fua po sui fai pule valo ina ia mawhai o na maul fai numera e ono sfultasi e whawai se fai ngā malo e tu saimale unga o le saili linga. Lango mo le leipa e lua ono pasene po le tolu no fua. Crane is full tolu pasene po le full fito no fua. New Zealand First e ono pasene po le valo ono fua. Te Pāti Māori lua pasene tolu no fua. O le taitai pito mafuli ia i le lango ina ia vea mapalemia o Christopher Luxon. Le tolu pasene na siti ai le lango mo ia. Tula ai mai ai i le luas fulu ono pasene. Ai luas fulu 5 pasene po le lua le o siti ai le lango i le taitai o le Labour Chris Hipkins. O le taimi momole o tulanga momoe Luxon i le taitai pito to tele e lango iai. Ina ia avea mapalemia. E wha pasene le lango mo vawasa mana ia Winston Peters, tolu pasene mo David Sāmoa le taitai o le Act, e lua pasene mo James Shaw, tasil pasene mo Marama Davidson, Nicola Willis e tasil pasene, Liz Khan tasi pasene, Marawiri Waititi e tasile pasene. E lata i le lua afe 5 se lau o sofa inga ta i fauna te tupu i le tausanga e o mai le masino iuni, mai lua se lau 5 se folo, wa tele atu aina i lo le au fa inga o sofa inga ta i fau i le apiliota, i le tausanga taluai, e silia ma le lua afe 5 se lau ta i fauna ta pe i le lava piliota, masafa alua ina le fai numera, pe afua i le isi sfululua masina i tua atu, e silia ma le ono afe isi ta i fauna ave isi mai tangata, e ana ia ta i fau o papakura, e pito maulunga i le fai numera o ta i fau i au kilani, e matautia mai ono la matia i le saunga le mu. Na faalia e nisi lea pitonu u, e fewa imani la au po ni faa malu ina ne ite i woso fai i la tau e ni ta i fau, mai le faa tasio no la tau fea ngai mani faa fita au li faa pea. E se lau se fululua faa salanga na fai e tangata e ana ta i fau. Ona ni faa fita au li o ngaonga i tutono au kilani. I maasine se fululua e o mai le fai unga yuni. Na faa lia le suyal pule nganu o Josephine Bartley. Wailoa i le tele o le faa fita au li o lo fea ngai ma au kilani. I le tele o ta i fau e ta aloa. Ma le tele o le ngalwe ngai faa tino le pule nga. Eva aia mea ola. E lata i le afa o tamaiti na su e mo le taimi mo mo le NCEA e mata upufau o le numera ma su e nga whaitau tusi ma tusi le amatanga o le nei tausanga e whaapea ele i pasi na whaalia le matanga alwenga o a onga e toa fastfood ta siafe le au whainga o tamaiti a onga i kolisi na whaata ita i su e nga le masino iuni 5 na pasi su e nga tusi 5 pasene le numera ma le ono whaatesi ma le 4 pasene le whaitau tusi satu whaitalia tamaiti i ia suenga ai o le tausanga a sau e whaamalo si ai. Na whaalia le matanga alwenga. E lunga ato le fitu se 10% o a onga sa tau mawhai ia suenga ia iuni lua whelua tolu. Ma o tamaiti ia ile tausanga se fulu. O lo popole ni se opule a onga ia onga e to te lei whanau Māori in Pasifika. Whaapea ima ilato e wa aia tamaiti e whianga ima tūlanga whaingata. Ile a o onga mata upu whaapea ima tamaiti. E ia ima na onga whaapitoa. O le amatanga le vai asone ina saunoi Erica Stanford, le so upa le National moa o ngai whaapea, o le ungo tomu whainga whanau, o se whaamauninga le whaale tonu a o ngai lalo le whainga malo a le leipa.
Peitai, o whaamauninga le whaale e tono o tau mawhainga tamaitia o ngai suenga mo le whaitau tusi ma le numera. Sa tutupu i tu ato le whainga malolo i ai nei. Sa whautua ina i le matanga luenga o ngal whainga malo le national. E le lua fisfululima, e le tala whea ngai whaatulanga ngai te tau na ausia mo le whaitau mo le tustusi whaapei ma le numera mo le NCEA. O le iwa se 10% o tangata, e whai ala tau whaatau ngai lunga o penga ta whailangi, mai lea taimi i lea taimi. Mai whaamaumaunga le Norton, e tu sa mali tolu 10%, beta i tasi le vai aso o na whai ala tau whaataunga. Ma le isi tolu 10%, e whai ala tau whaatau ngai lunga o penga ta whailangi maa sina ta i tasi. O le ono 10% o tangata New Zealand, e whai ala tau whaatau ngai lunga o penga ta whailangi, e popole ina ne i whaaseina i la tau ia whi whaatawa inga. Ma o le lua se 10% o tangata whaatau i New Zealand. Ma o le lua se 10% o tangata whaatau i New Zealand e whaongaina o penga ta whailangi. E whea ngai mani whaafitau li whaapea. O ni whainga whaapisi ni si titele whi whaatawa inga i lunga o penga ta whailangi, ma o penga whasota inga, na tā ua e maa kori o le whaaton silo le Norton. Le emata i tuina le saunga le mui lunga o penga whasota inga, so o se mea lava e au fieni tupe, e wheoa i ei fo i male au tau whaasese. E to o tele tangata ni usila e mana na o e whaiala tau whaatau ngai lunga le Trade Me, ma le Facebook, i whaamaumaunga le Norton, sa tā wai, o le 2% o tangata e whaongaina le Facebook, na o lātou tā ua, e ni tangata lātou te masani ei pe lātou te iluaina, sa whaasese nei tupe, ma le se 10% o i lātou, na o lātou tā ua, o i lātou sa afia, i ngā yoinga tau whaasesea isi, i a lātou whatawa inga i lunga o penga ta whailangi. 5% o tangata i New Zealand e whaongaina le Facebook, o loo whailolo lātou popole, i le ono whaaseina o i lātou, i whatawa inga i lunga o upenga o whasoota inga. Ua whaaleo ina e se forma i ni la pata inga e whaatatau le NOS po le nitrous oxide. Po o se kesi whaangase, ona o se tama ita ina awina atu le whalemai au kilani, wale mawhaiana savali, na ia whaongaina le kesi ma ua li patia, e ono whaia ia isi so e ngal malo. O le kesi e ta ua le nangs, e whaapea e whaatangaina whaanto la fono moni kuka, peitai ua mole mawina le teleo i olo e whaatau atu e whale olo la haiti po dairies, o whale olo e whaatau le vape, whaapea malunga o penga ta whailangi, mai le o whaatawina e kukai mea sua malie, ai ona na ai, e se so inga tele le University o Tako, na tā wai o Nangs, o ni waila au pito silo na saunga le mō, pea whaongaina, mai pito maua lalo lava fianga o le tangata e o iai, e te tono New Zealand, peitai, a tele loa na whaongaina le tangata, tele aso pe whaalausa so foi, o na o lole se tūlanga o ngaonga, na whaali e Dr. Shipland Patel. Le whaopopo peo le numero tupulanga i o atu i whalemai wale mawhai o na Savavali. Mo oto o iwa ngase a fiele whaafita auli. Ile nei tau sanga sa ia wa aia. O le isi tangata na whaaleanga ina lo na tua sivi. Mai whaitau maasina ile ito i mawhai o na Savali. O le tūlanga i whaopopole ina i o ia. Ona o tangata ia o atu ua whaaleanga ina o lātou tua sivi. Ona i whaitau se lau Nangs lātou te whaonga ina i le aso. Ai whaapea fo i tangata e le tele ni e itu ai ngā waila au lātou te whaonga ina. I ta alonga, o Morocco, Sepania, mo Portugale, o le atali malo i le ipo lalangi le ta alonga sokale i tupawa lii, o Uruguay, Argentina, ma Paraguay, o le atali malo i ta alonga amata e whailonga i le se lautau sanga le ta amilusanga, pia na whaalia i le whaala patupatonga sokale lalangi. O le ipo lalangi le sokale i mua lava na whai le tau sanga i tasiva tolu sfulu, na tali malo a Uruguay, ma sa manu malo ai foi, o le taimi mua le o le atali malo i ni koneti neta se tolu, mani e tunu se ono sta amilusanga le ipo lalangi, le o le awhaia i le lua awhetolu se fulu. Tala Fou ia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae au.